Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordan mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ka Meghalaya Carrom Board Association haka arpunyau terikulan kot arajar pulai kala jiet ya perangut ki kena shenrang ki banlek isi mentah ka lempung ilekai Carrom Board kabalatip kum ka 4th Senior National Championship balapelong daka All India Carrom Board Federation ka Bansalong hanong ba Mumbai Maharashtra nadu ka Shitarik hadu ka Sautrik urumpang arajar pulai nakaliang jong General Secretary ka Meghalaya Carrom Board Association uba Ferdinand Nongkendri ula ai kublai kini kena kenang bakin dubla panwanra ya kanam ke buram syaka jela Meghalaya nakani ke lempung ya ko ka team jogi juniors but youth dibayi Carrom Board kini eventship kita ka 47th junior national Carrom Board championship te kan ke team kan sa mi la size ni bahkan poi Mumbai ka live track nak menta ka tournament man sedang ka Shitarik atau ka Sautrik te kumakalong jisa kini kena bagi dalam ini kita select kita nak bertaka sub juniors dan juniors nomor kumung julong snap mencoba kita simi juniors sub juniors dari kalau macam kelah dengan snap nak kalian juga on dia Carrom Federation apa karena perlu ya juniors but youth kamu sih perlu ya sub juniors but juniors te nomor begini kena kita dengan select dari September nak bertambah nasional dan sub juniors te iman sing yang upgrade lagi dari rak lagi nak kedan di barang sub juniors begini nak mentaka under 18 bagi juniors but ini bagi juniors ira lagi segi kamu saga youth kepada di bagi under 18 ira saja ke youth te ketika jumlah storm juga asian ni berapa nomor kompetitif bila ada keren berisi bagi media, print electronic too. The how Brian Mambang and like that 50th senior nationals. But Angkor daga saat ini lah berpoin dengan jengarap jengki perlu perzor jengarap jengki berdan sim nilala menpai ke tim setiap. The tang hadin si benai jeng Brian Mambang lalu sebagai veteran. Jadi nak tahu sebagai jeng dan yang fun sebagai i perhat am kali ni kena berjung nyim sulaha ini veteran te ndai gila bu jumut i ba lakmu no ngi ban pha ki sub juniors bagi juniors jungi ndai ko no karo gajeng kelang no grade ki juniors but youth te ndai hakari kasien matar mission jingi sibun habade ko kon pat takajing le storm i jong para members ibala sponsor ya ka jelek jungi te ngila syua sibram ni parlo parjor kenang ban la ban penolong yang terkejut tu kami labu nadu pastang ban cipti ya ketika asyik te ngimtip kemudian indah ban siu pada karam ban kami nasim dan dari bandung pendum sim begini gini yang beri tusungi nomor ini kasar berarti bila ngatai bila ada penting setiap sesuatu juga jingin akai berarti apa kita dia kasar pada hidup saya berarti ngim ban sepeng nomor ngiui satu pengilit nak mentaka senior national kating ko zongi kabalik kapsim na day extra itu ngimsim na len tamon ju melan ani panju elit sakai kitai andai ngelet benefun but performance kalau ikna tu rakta andai kalau air merupakan koi kanak-kanak level coba pikir Carrom Board dai ka India kadega nomor rank kitai but ki top 10 top 12 jong partai dari India but kita hiki players kita senior national kia kendu pada khun bagi players ni. Te rei ngimdu sim nomor i kasap kebadan. But dena kadau bagi kampel jemut susu yakin ki everett ketang ba dengila ban ra ban sei ki sabar. Te kin sai ki kumlu ki na kai. Kumlu ki practice ane kumlu ki perkhat ni na kai. Te dena kadau ni kum ka asian ni perkhat ba. Longan balong ngin pha bikin ki kena bikin let sabar kenang ba kena mesin. Pada ban biang itu, kasih yo jungi kena hall ban penukam, nak klub. Pada hari supor nomor pakai MC kami simna don sup office saja bela pemprai ka stadium stay. Ila perlu yang kena kumga office juga MC itu. Tengi apa play semua ia ka snow kepala sak suha
Kasih nongru kai kata kasih menteri juga klub rekan-rekan mereka asin bah ban pelagi kena ki hebat dengan ini sibun ki sedih kamu tak payah kena mobile mu te natang yang hilang perangkap nilai nang bertanya juga te kita ki bentai bah wangi tendu ya janti ngimtip kan lomno dari naga cingcai jauh ke zoni pertama po sistem naga lem juga All India Crop Federation kino punya itu kita terus ini band host ya kan North East bilang kita terus kita penboy dulu band host North East dan ingin dan naga cingcai sipun ngimnur naik tim bernama ingin sim kata nomor tang bandron ya kan sim ngimla nyak su kita harap te ngamtip ada kita ki beri page beri iya kan mau kayak jeng interview ke jeng pi kan report bakal berman semat orang toh ya semat di nomor apa aku kalau ki beki jaka saya kerombol petang dai kala macam-macam di hari ini kala satin sakut sedit te ngi persang ban peni me kata nomor aku kalau aga national bodet kiwan lagi institution rokai kemudian lagi profesor kar lagi macam-macam but kadang juga dibahas dulu kami sedang kayak kini boot games kiri kita pen aram ikut jauh, ane kita pelak agak tajam bobot. Ini isi mereka pada halus atau orang itu bisa.